Bog, tukaj Španka. V tej seriji videov bom brala najbolj glupa sporočila, ki so jih dobili ljudje v DM-se. No, pa najboljš, da kar začnemo. A veš, kaj imate skupnega s tem drevesom? Oboje bom podaril. This was captured during online deliverance section. It has power to destroy all powers of darkness. Allow the Holy Spirit to touch you in Jesus' name. Amen, amen. Whatever your challenge is, pray along with us. You watch this in Jesus. I see the running and falling, the lightning and thunder of God is operating every. Amen. Amen, sister, amen. Praise the Lord. Imaš kjero tvojo seksno sliko? Like, v tangicah. Hej, vidim, da si zaščitena ko lepi beli severni medvedi. Hehe, smiley face. Kako pa realno prijateljstvo odobravaš? Bi bil malce bližnji prijatelj, če si seveda za to. Hehe, peace, smiley face. There is a saying that it is difficult to find a prominent person of high principles which are responsible for online regards to good friendship and business and productivity. Tell me your opinion on this. You are the kind of woman that any man is dreaming to have. No man on earth will reject you because any man on earth that rejects you is a coward and a disgrace to a human being. Živjo, kako si? Eno vprašanje imam. Če imaš kak Herbalife ali pa piramidni sistem, ti pa službo zame lahko kar obvoz. Živjo, bi te samo vprašal, če si za eno kratko srečanje, pijačka, klepet, hotelska soba, lahko tudi ponoviva, če se ujameva. 100 evrov na uro, pa vse lahko delam. Kaj pa, če bi prej vprašal, če sem sploh prostitutka? Neverjetno, kako patetični ste nekateri. Kako kaj, Ana? Smiley face. Tvoje fotkice. Zaljubljen smiley. Smiley facey. Huda mamica. Zaljubljen smiley. Ana. Razmišlja. Ana. Lizal bi. Hi, I love you so much, baby girl, and I will always love you. Muca lepa. Can I be your slave, please? A ti lahko naredim otroka, da bo imel lepo faco? Dick pic slikca. Pause. How are you? Perfekto. I guess that means fine. Yes. I'm not good at starting conversations. Anyway, if you show me your feet, I'll come. Dick pic. Kaj bi ti delal? Čau, klikni nazaj. Kva pa češ? Doing some random stuff is fun. Smiley face. No, jaz bom v mestu, tak da lahko vmes mal pauzo vzamem za hiter skok v grm. A veš, zadnjič, ko sem te videl, sem prav razmišljal, kako bi bilo kul, če bi ti jezik v usta porinil tako, a veš, mi grede. Maham z rokco. Samska? Kaj bi rad? Seksu. Ti? Blokada. Si samska? 100 let. Re? Vdova petič. Kaj bi rad? Kaj ti ne bi smel pisati? Ja, lahko. Ne prenesem pač teh vprašanj več, ker potem sledi še ve kaj. Pogledal bi na Facebook, koliko let imam, pa če sem samska ter bla bla bla. Ne veš, kaj zamujaš. Kjerga leta si rojen? Ne vem. Kaj ponujaš? 95. Ja, marsikaj ponujam. Kaj pa ti zahtevaš? Wink. Na profilu ti piše 99. Ja, to imam sem tako. Za mlajše 50? Jaz nič ne zahtevam. Ali pa starejše. Ene starejše palijo na mlade. Wink. Sploh če za samo ponuja. Ja, a ne vidiš same dobre stvari, so z mladimi.
Hey, you are beautiful. Zaljubljeni smajli. Would you like to send in your pics to go in the story? Hudički. Naughty, sexual, nudes only. Face will be censored if you wish. No. Okay, love. Ćao. Oj, Gledam ti curo slike na FB, baš si lijepa ko planinska vila. Evo, in tukaj je ena slika še stare šole, ko še ni bilo interneta, pa Facebooka, pa Instagrama. Hej, zakaj ne sprejmeš prijateljstva? Hello! A drugim ljudem tudi poljubčke pošiljaš, ko sprejmejo prošnjo za prijateljstvo? Ne, Potem jih pa meni tudi ne, prosim. samo tebi, ker si čudovita punca in bi te rad spoznal. Jaz te pa ne bi rada spoznala. Vsak dan se mi na zasebca parkira vsaj en takšen kot si ti. Zdaj pa, fantje in punce, dajmo si mal boostat našo samozavest in tukaj je en fantastičen nasvet, kako biti samozavesten. Approach life with the same confidence that random Indian men approach women online. How to live your life. Tako, naslednji je dick pic. What the fuck? Big for you. Eh? Don't like. Why? Are you mama boy and you have nothing to do but sending dicks? And I'm sorry if I disturb you. I just try to find the right girl for me, but you don't like my dick, I guess. I saw you here in recommended friends, and I saw your photos. I like you so much. You're hot and sexy. I love your body. Your body is really amazing. Can't stop myself. But you don't want? I am just looking for a girl who loves cyber sex. I love cyber sex, and it's not difficult. Just some vids and pics. And I'll jerk and come while watching video or pictures. I love this. I love girls who trust me and like my cock. And I'm sorry if I disturb you. I just try to find right girl for me, but you don't like my dick, I guess. Oj, Ana. Dobro jutro, Ana. Oj, Ana. Like. Dober večer, Ana. Dobro jutro, Ana. Hey, how are you? Huh? Hi. Hi. How are you? Dick pic? What the fuck? You want to watch me fuck my bum, honey, with bleed banana like now? Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. And the response? Lipstick. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. I want come now, so morning be nice, fish smell so nice. I'm on all night, honey. Text me when you can. Fuck you. Fuck face. I wish reality be nice. Why you such a bitter person? Fuck you, fuck you, fuck you. Be nice. I will be giving you money, no problem. But at least you can rub pussy while I rub dick together on video call. That's fair deal. Not happen. Why? Odakle si? Samo da pitam, smiley face. Jer si mi upala u oko i ne mogu te izvadit, pomozi. Aha, onda ništa. Šta prihvaćaš, jebote? Poz. Janis is waving at you. Hehehehe, smiley face. Janis is waving at you. Missed audio call. Can YouTube.com watch video? Janis is waving at you. Tu es très belle. Missed audio call. Janis is waving at you. Missed audio call. Another missed audio call. Janis is waving at you again. Janis is waving at you. Hehehe, zaljubljeni smiley. Missed audio call. Janis is waving at you. Janis is waving at you. Janis is waving at you.
Oj, a bi se šla eno igro, da se spomniš en stavek, pa poveš, kolikrat ga moram na papir napisati? Smiley face. Da mal dolg čas preganjamo. En mu je res dolg cajt. Hi. What happened, dude? Why are you feeling bored? Hi. 1. Hey. Hi. Which language do you speak? Because I want to learn English. Will you please help me? Okay. Je nič, folk, to je bilo to za danes, za ta denar. Upam, da vam je bilo všeč. Če vam je bilo všeč, lajkite, subskrbite, šerite, komentirajte. Imam različna družabna omrežja, tako da me lahko tam sledite. Tako da ja, v glavnem lajkite, subskrbite, ker je obvezno. Ajde bok!